Yes. So as I was scrolling on Facebook today, through the medias, I did see an interview that the Samoa Observer had with the ex-police chief returns to back judicial review in hit-and-run conspiracy case. So in an interview with Awapa'au, he said he intends to file an affidavit in the coming weeks in support of the judicial review application brought by HRPP Secretary Limongi. The Attorney General's office has applied to strike out the judicial review, which Awapa'au has questioned. He said that he is not asking the Supreme Court to reconsider the case simply because he disagreed with the court's decision. He said the judicial review should examine whether the correct legal and procedural processes were followed in reaching that outcome. He says, I am not here to challenge the decision already made by the court. He said, I am asking the court to review the process followed in reaching that decision. Awapa'au questioned the involvement of the former Minister of Agriculture, Lauliale Malietoa, in directing a police officer connected to the case. He referred to a part of the court decision that, according to him, stated the officer acted out of respect for the minister. He says there is no reason for a minister to tell a police officer what to do. That is the point. There is no such thing as out of respect for the minister in the police force. He said operational instructions within the police service should come through the Commissioner of Police and the established chain of command. The police commissioner is where the commands come from, he said. Awapa'au claimed there had been errors of law and procedural errors in the handling of the matter. He also raised concerns about the right to a fair trial and said the review was important to prevent similar ministerial involvement in police operations in the future. His concerns were directed at the conduct and processes surrounding the case and remain allegations to be considered by the court. Ona toe apia mai ai loa lea o le tamaloa o Awapa'au longo tino Filipo. Kai uminga moru ko maro ari le ato. Aptai hana mo o tonga ta te afe ia ai sei fai mo mola ukala le. Fa fitai o sau fa fole unga. Poka pawala se mele le wanga fai ka lu kom singo le. Finally, ai sau ro mare unga I fa fo moro nga kingi eri. Kai le varing ka ko vara awari. Kai le van ka mo wori ale anga. Soli, o le nga la fi o yo le nga ngi ngi o le foi ngi efo. Le aparai ile Spring Hills ile correction. Ya I po sa sanga lo ngi pe a. Va ita to ye. Speaking of I ve bo foi le avar ka malo. Ayar watu ai barko ingai lango nang kavodi bogi ia mai lo stato pati le wa mati la tila mai la manga ia alwa kuma mawa lango ni mai la le wata to iloa he was Raymond's right hand man ia ka ko bagi mai la ia le ia se me manaya wa to sawa o to ta mai oi ko ka mai lo vai to ta mai ai oi anga e lafi pea e fai ya fa ngalo ku oe ma fa ngalo oe ale to mana tua a wa e to saulava ai va ai sau la ngolo wangi o rua ko ngoi wa ka ngau ye conspiracy ale foi kalgo mo me sa involve nga ia yoi nga e ku ngei luma now ai se nga ele akiwi nga ile nga me ia ai se anga ele a kiwinga ai se anga ele ka penga ai ia preparation nga ave uma o me nga fa mo li mongia oi o me uma nga le anta wa mahana o me nga fa mo li mongia oi lau kama mafar kai mio e puli e ke ka penga nga uma o me nga ya lai ko yo so kula mangi me mafu o le nga sa le ka ngo ia laudi a fa felan ka mo fa walo ye sa min ska le o le kaulanga langa mai le case fo le ya lio ma me le fa pe le na yoi ale a fa fe ya fa walo fa mai le ni me ta oni out of respect o ka le ba lio le tu ai nga pe fa pe ta tu tala no le ringo la ta fa mai le nga tu la fono fa le ni me ta oni out of respect sorry ai ale me ta o discretion na le leo
O le ala mafu anga ya la ilenga ele o koe kuko kasi mo kanga ruanga o leo leo longo ikingo au ke kau pepe lo mai le aku u mala malama or karangonga ke kau karangoma ye or ke minga nga kar kai mi or ka mao Faalogo Harry Schuster nga ka ya ire kai minga a o kuko kasi le makanga ruenga o leo leo ai dia venga mo kanga ruenga malo ele ya vea makanga ruenga malo o le ala sa oi ka woso ka wa mai kala ngo o leva nga pate o leva e ka fai mai ile aro fanga o mele le hai o le me o come singa o leo ai ka mi ngi la u lo wa ka ko aru le me sa la o la lo le makanga ruenga la o la lo mingiska me uma yes e operate e ku ko kasel operation si o leo a o lunga uma le running o me ka u li ale pulenga executive la ua lalo menga ka ua ua lalo le pule o le makanga ruenga o leo la ua pule hele malo a foi o le ala ko waranga a uma ya soli se o koe faya kua ya o ele alo ikingo o le ala menga e faya ile ko ngurenga e faya wa o e ko ngurenga faya ke iso ma wala perahim ba vai lai lo mo wanga i o le dia le ato le ala wa e saungei e fai mai e legi me ka o fai out of respect a minister cannot fa kong ala menga fa kong o kula e pa sui fai ngor fai la e ko e va ko e ko su e ko ngor fai la o pera himle ya mau ara mangingo ar fa makalang o e nga fai la nga a ko besinga ia fu ya vai di ken oi ala uri poki le nga fai mua e sa o markangi e perahim to loads of a mawala e sa o uma wa o mang fai la so nga o ele ai o nga yai investigation officer wa nga fai au ka penganga la wa i ka o ko uma ila o fai la wa nga fai la uri poki o lo arrest mai ai mawara pepe kom singo surfainga sui kom singo surfainga ala men kup o le ale mea na tupu anga e fa makala mai ko kongui e aku o leo e aku e arrest mai ai ai kau ka poki me o le nganga le kau nga vide dia kulo wale te o mra fa e aku o leo nga ai kau ka poki mai ma wora pepe mai ai sea langa la wa vili aku kuila epa a vaku fa ko unga ya vili aku kuila epa o le ala me anko fa yel me le out of respect pepelo ada fa ko me am ka pura sa ngele sa le ba la uli ake mo ka di fo lenga fa mai u fa ko nguia fa walo ya ili me fo lenga le fa ko nguia fa walo e ka ofi le ka ma fa malori o le si va e nga pito i ma o fa le oso mai le oso mai ai le ya tau mahana ele io o nga mea ele testinga la e o ile po se fa kongunga po se advice nga avela audia dio e fo su e mea ia i mo mawar kamalo sem bo sa so o ya ele testinga mea nga record ai sea le nga ele ia u se mea fa penga nga kenso ai i ma so nga ska modio ai fa mano lo madio mai o le ala le process le kau alu e kau ave over mai ele o winga le process ai le iau se mea le or for the court o ka mo mele winga ka ele iau le court a o le mele le wa va ku ruma ka yerua o ka kongu aia le sa o ira me o le mele ko fa ya mai ken ka le nga le se fe mai le si mawala ai fa ki nga le ulo le si mawala ulo swafa ke kele kausi au makang tau sila le va ku fa pe wa ka ye runga la nga o second tired i ko parafu nga en lafi le e o so mai o le vesi le me ai sa fa sa pa sui mai mer faingo au karango ma ya la ke ya ai di for lango la ka mori mong ke le nga e kasia la fai kaule ile article ele o longo le he can't do this
e wo fosi mai ko so e kakale ko so mai kunga sa pole fai me makanga e fa fengo ngo fai ye me mala ngo me kaminga nga komsingo le la kele fai se pe a fai la e tausa o fa matalanga ye tausa u so a fai if e sa o ngai fa makalanga ye involve le wori ye drugs o le marusi angala le o kosko mai le di fa ai como me le tu o koso mai kama mafaka ma sa fai o me o fiu ngofo o koso mai real master sa i pese ai o Mr. T o koso mai real master ia mo me o fasi master sa fai o me mo wori ka wo le o koso mai lo e real master mo me o fasi master ya sau senga sa o ia e visi sa o i Mr. Mori senga sa o e ku ia o me ya sau songi mai kongi mai sau songi nga ya o le lo po fia o alo ia e fa fe nga lo ko fa le judicial review nga Faalogo Lelei ko ale kala le KC le nga fai nga o manga o kengia ia o manga o kengia ia lo ia ko rua kongi fa form ka ai la ko fa mele o fea o nga ia ino nga ia ma fa e ro ko fa mele ka violai ala so para su fa o se te male fa ko o esa o ese no makuanga ya so yo o ka fau i para kaiso ia soia ai ola e moria ma ko o nga o mare so la fai anga ola e moria fa si fa sa mo ai le ma si o nga fa fingi nga fa o quere sale o sa ai punga e ma si ka i o ro ka are e fa o quere sa Pada dia ngare o ko pui case dia. Ya o kaka o wala la fi. Anga ke ale mo ko fo. Vai. Ele apia merka maro, pelo apia kama mafari asa unga. La fore ngore di deng fai ngor case. Ora fili mangano ora ora ni foi le ka ole corrupt mo ko me le ngai ka ya ka fa ya ko yo le ngala wer ke sire corrupt ai fa ka wa ka sire asunga ya ka sire ka kangi ya ya la vai le wori Wai si sila fai ako ma ngai ola ko inga ka lo ma lo le ai manga lo ko fai ale ko vi foi nunga ka la wadi ya mo ne nga ngo fa ke lo le me ale ngo fa ngo le wadi ya le to man sei uma foi nga fai la ko me sa mo ngo le ngo foi America po Oscar dia awangi ai o mai ngi fai mele fai olo wa ngo ma sa onga ngai fai olo ke lo wa fa mangaro olo mo fa mangaro o ngo le ko ngo mai numa ia olo vai fa o ke so fai olo na pe yo anko yo le mga berfakal nga kaya Leave my family alone. Adi Lea mai lia vai ya Umasa mo. Lea mai leli oi leli vai le ngora ore nek ore ngo fora ko maro rongo oi King's Council calls police commissioner corrupt Sorry. What's up with King's no sa ole King's Council le porque si le ka mi case le ka un corrupt ole ngo le rongo Kalo fai. saka kaura la observer tala mua marsa mo klopo on headlines mai ke le ko yo ke le viewers ke no la vai ka ko kamare fai ka ko article ka ko online pingi mai la ka ko Mr. Corrupt is back. Mr. Corrupt is back to Samoa. I quote KC. Yeah, KC. Yeah. King Corrupt. Little King Falai or King Corrupt.
Wofo ni no fa longo lo suri. Lo ai la ku. E vai ya. E nga ngo fa ku. Ole au koli ya. Vai fai la ya. Vai. Never. Missing hit and run investigation files were given former Commissioner Iken Kyle. Vai o le woka ko amaya umanga lunga me langa e faisile manga yor sa wanga ka re usau fai famai. Le usa in other words vai e pita e ki nga loko la uler mari ko. Sa lo makua sa vai pe ka ingo. Vai fela out of everything o lau pepa e was fulu varu lau pepa o ke isilenga fai. Ai oso mai ar kala ka maro o ko mai ngon mele fa mai ele se meo la upu. What's the word Hannah? There's no out of respect or there's no out of respect. Man. Fa mai o ka ngi mea nga ko lau ai sa wa o ko mai ngon mele fa mai la ngai le ngi mea out of respect manga kua o or kali dia ali o nga la nga ngofo faili so enga le o nga olonga fa alo le oia nga ionga kai le nga faili so enga but one thing for sure e le making I or so enga nga fa malo lo weli yeah le fa mai la le ruling kalasa mai I investigation ma so enga umai nga power investigation anga au ku o e iai le moli o le malama la kau pula mai o investigation hai le fa yedi vai la ka ku ia yeah a o le la ngaru e sele ilo Mr. Corrupt quote by the KC not me ngaru e sele Mr. Corrupt how many other corrupt le wa maua ma ave fer pui wa fia rate nga maua ngai mala wa ile au kuku mai marau papa au mo kwa kumu akang malala o fea la le au le ngi aisa o man ko re sianga sa nganga fa mai ele o yese fa ma nianga mana tua soli longo ya kami ela ko e ka o le ku fa pele o man ko o puya nga fa ya o ma termine ele o yese fa ma nianga a mea o faini aisa mai o ele e foi se afianga ma se polen o ga upuia ele a cosa causanga karunga rua ele a cosa causanga a lo ko ki over lo se lau ia ka yenga mo rates ma o si ja kule mo ka ngalo ngale le lor ke milenga ye ya le si mea le o kala ngo sa laun ke fia la ko le upule le sau e mai langa le sau e support le judicial review man ko kongi fa fole apili ale la o fai le judicial review le la sa we lango le judicial review application ali mong ai fa wala mai lungo fa makalanga le wale o inga le process fa mai o ke le o popole ile fai unga le wa mai ele ora o problem ai o le process le anga ele ai se kula fongo maka yala leo e fa pe mai ai e ke fai se nga ruenga onga o lo fa alo ngi o se kangaka longo winga in other words o le wasau fai mai yes or kula fongo e black and white ele ese ala officially ai se ala nga e fa ala vai wa o ele ai se nga e fa ala vai inga ua ka pengaku pengi aminga o le a fai le arrest of me ia kasinga me vai la ka ko ia ile melia ai se ala nga e ko e fa ala vai inga ua avakure ora le out of respect ai se di se anga e la fia o si dia ku se o pegi fa anga loku eri al mero lo ngofo e o so e fa ka ka de ku ngia manga ngai ke ka wo so mai ka fai si ko ka ai e o so mai ke fia e ke sa wela ngola ka malea au ka male o le pi wo mala ye o la ku lo fa fo me sa mo manga me fero wai I rungo fo nga ele ya sa o ia nga fa finga ia kar ko tu no e va anga sa wa e ke vai ngi mo fa sa furi ma ke ki ngi usila e va sa fa ide ko vai o sa fa ide wa I fo mo mor nga pepa si kalekile ko le ya
Angaru ia wa ye lai kerele ru au e ko ma pule Pule lo brother le whakari mai. e vai ye pese me suir ko ingara morangu mela mai runga ia